Senator Makari Miguel, Senator Errolyn Esmovic, Amen. Senator Sylvain Chinet, Yet ngay Senator Melbert A. Perez, Amen. Senator Mr. Rai Simina, Amen. Senator Jason A. Walker, Amen, Chief Clerk. Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. langan monotel pan katlang motel po essential magtail tungalan kit sa sabulman ko quorum. Record and reflect by Senator Carl excuse ang Yakubron Ranwat. Umuna tayo pan bil patrola ta katlang motel aymen essential me Irail Senator kan Mr. Patriang Tailayo chorus excuse. Wiki ipatroan tiarata me murun Yakubron ayo men kabese mungkin email lang Senator kan Anson Yakubur sotel lang Senator kan wiki manakap mapuko ko yo sotel patro to har kumal kadun kubur sang ni sautaran to ka email men essential me Israel kan me sotel patro to ayo to ayo excuse wiki to and office speaker sotel non nei kalangan riaimet Hermona Tailban Katla Motail Haimen Ulianti Melel Katuat Tabatrotuat Oya Sabul Matail Sakaratan Kapung O Kaiponi Pan Kupron and Ilap Kaiponi Pon Molenwa Ilan Ponpei Wauniki Isoko Waunki Sabul Marlikanko Nanalango Nanganyeko Waunki Labalap Kaiti Koros Paliantiak Momocho government Melel national, local or state government Wawan ke Kabina in Pompey, Honorable Oliver, Wawan ke Karyawan Kabina, Honorable Yowanis, Wawan ke Siong Kopung Labalab, Honorable Joseph, yang amu Siong Kopungkan, Wasaksiat, Wawan ke Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kan Koros, Wawan ke Langalang Kasampal Kan Koros, Langalang Samoro, Oloisyo Seriso, Siyo Masakan, Non-Chamber Wood, Men Pompey Koros, Non-Chamber Wood, Ben Pompey Koros pon kalap pot, on Pompey Koros pon takapay kan on way out kan en sampa. Rakat o patreng ulia pamail kan nan huya kupur kosonti kaisa keu me ye chun wano pari katri sak silu on ituan ay patrawanta ranwat huya kasilisak o lasin huya kupur kosonti kaisa kewat. Thailand kagan katlamo Thailand pan pon sa floor leader Abram. Kalangan ko mo Mr. Speaker. Monai pan yang pajuan cakar-cakar speaker kom kupura buyan kak pacang sekaratan kaiponi mako mulian ketiar momot kesambal wajo itana way wasakan koros wasakset mang Mr. Speaker jungal sardan wong kun kami wong kemelel pa speaker wawong kampakapayo na ropol senator kan koros ibil jungalan ko wawong rail kan me pacang jail nan wasan wiyalamalam me sing ranwat speaker ipacang Ran maun kapeng pemaung Rusia meleli railkan me pacang jail nan men kapesekan. Mr. Speaker ni wow men pacuan kemaket mut kesempal wajo pegik jailan kak ketla mawa kataropo sabul man kita channel and ran kaisa kisu. Riyaman. Kemaket chanceler o tail katiang nan kemaket tailan katiang nan sabul watawat o alaltan journal koros mautung kamaguto masani ay uwang masani show kamagut paitar miya masana ban journal masote ay ban rule magtayro tungtier o sabulman kitar sabulman tay journal kamu floor leader Kalangan speaker kay sabali jingol segaran wow speaker ibilmen pleo weta kamaguto pake mut kesempal wajan suspend o drop business Ketipat pacuti apali nampe isu o walu. Riyaman. Chancel kamagut mayor o karyaman ben kamagut mayor karata taigat kacir po nampe isu o walu anson katkilon te patrongan long kamamatan kosenet kan te resolution kan. Makoros sabul man kier de tungalan ki anso mawan katkilon te patrongan long resolution kan o kamamatan kosenet kan ak trail katlam o trail iban pona sa floor leader. Kalangan speaker ni sangon momoche bileu segera kupurakan o pekik jailan suspend o drop business
Ketti Pachuti, Apali, order of the day, may standing committee report. Mia karyaman pan kamagito. Kuya kamagite ro mia karyaman pak tayo katkatiyar ban order of the day yay standing committee report. O iban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number Mabgiri sa Kriyaw-Lain Risak Silu Mapit Legislature Bill number Babgi by Silu Lain Risak Silu sang Migomtin Finance. Kalangan Chief Clerk, pwede sansal may report long siyang committee and Moni, ay baan po na sa Chairman and Moni, yay Senator Joseph. Kailangan ko may speaker. Muna ipantulanan, jungal kapukay man. Pagkita jungal sa karataan kapeng. Kaya po ni wow, ran wow. Ang kakpatsang magumulian katir mo muot-muot yung. Kadalalang paan kupurkan, wasakan mo ko na gantok. Uy, pilman kapatsang ay jungal sagar and kapeng, choror. Uy, kaya may pilkacin sa pal, kumi. Senator Walter o Senator Net sa palto songkors meson namaw. Ito nga kapong choror. May speaker man pa yung yata yung kamagit. Wali yan sa bulong mo kamit yun muni. O bago mo mo dyan kak. Kasi kita kataraw po o sa bulman kita sa standing committee report namin. Dimap ko rin sa kriyaw, lapin niya rin sa sigo. Kalangan, sansal mo kamagit sang Senator Joseph Thailand, katiyang nan masanaban, masanaban report ng balimap ko rin sa kriyaw, lapin niya rin sa silu o sa bulman kita. Koros mautong kamagito, masaniyay, Uwang masanisyo, kamagit paitar, karatak tay katkat nan masanabo, ipan po na sa Senator Joseph. Kailangan speaker, bahan pa siya kamuwi. Kawewepen standing committee report which niyaralap may speaker yay standing committee report which ang asungan kaprato nan mumuot kamatang kusunod yu may wait to sampan upsin kapina sang sabon machail kampan kamarain pagpagawan chala riyanan walikit and kak tapun painan Israel chung totokin kampan kamarain melal sumpatak dan kak pacola yang coweta bijing te uyalamalam kasompalyo nan wing kusay. Hari calarian nan walikitat pan pacayang tame sa insan nan sa macayil pacatinan suwat po yung katukela. Pwede na o pertiyam kan makunyangan pacota. Kung tunod ako po kasi. Maing speaker sa insan nan attachment yung sang sa macayil director and education magkasanti ban silok yay chuntotok may ban sapong siliakan tabligak spellet atan conference words yay American katan ki MTech again uyawunan par may ban sapong pariw te pariyaw chorus o again pitak silinan punta kaya ka posto. Pero parwat sa kasante may panuyaw nan wing kusay o director o kabina kajin kupuruki sa pun machail sampatang kayo suntotokin paluan kakiyang chawet. Namocam what my speaker. Kalangan Senator Joseph Chairman of Finance o kabesa ta kawewan report mo may mayor. Masular masanaban report ay ban po na siya kamagit mami. Na may gubura mo na ban po na siya kamagit ay ban po na siya Senator Net. Kailangan kami speaker. Muna iba ang patoy, man patawan. Tiyanggi tungol sa karmisik lang. Paan kupura na nilap. Patayang isa pula mamoy ang matungol sa karan kay puni wawalap. Ran mau ong men pompe tan kala lekin kala len pe sarawian pompe e tungol one can come my speaker on ke vice speaker floor leader e tungol wow on honorable senators chorus MTech kin wiyawi par chorus
into an essential sang chairman and committee and morning. At ami man patron patang for clarity information. Asro yawi ke par silu. Pwe ke pandemic. Ari ke abanu yawa moren par silu ime banu yawa ksai. Itu ngaliran kapatapat o wiyata kamu kita Thailand kamu yang suppleman kita kamu kita nuting ti masan pe. Kailangan Senator Ned ang kapetse te kapatapat masansal siyang kamui mabitata report. Masulara iban po na sa kamukat mamiyak. Thailand rutung ti masan pen report. Koros mo utung kamukato masani yay uwang masani show kamukat po itar ok tayo rutung tiar masan pen report. Pagi tayo rutung tiar masan pen report ak tayo katlaw katiyang nanusu sen supplement kita report ta show. Koros mo utung tayo na supplement kita report ng belimap kuriya sa kriyaw level niya riya sa silu masani yay uwang masani show poita rok tayo supplement kita report lelimap kuriya sa kriyaw level niya riya sa silu siyang committee and finance ranwood. Masular, iban po na sa Chief Clerk. Salam, Mr. Speaker. Masular, iban po na sa Floor Leader. Kalangan Speaker, kesabali jengol sikaran wow. Speaker kong pura mo na iban, pacuala mo, wiyata ka mo kita, imen pacuan pagkita mas, jalan kak, kasamo Israel kan, may pacyang child. May siyang ranwot, Kumtolan ang sabol mo point of privilege. kalangan Speaker, yay, amen manakap, may kalap pacyang sama child. Uya kuburukan, yay, Mr. Casti Shaniper, o pinakap men, may pacyang Neverly David. O iman pagkitag child ang kaspiyang ay labi. Kailangan ng promo floor leader o kung mga masansal siyang kami, kailangan ng Mr. Saniver o Ms. David, pwede yung makakyang patriyang uya ko pron ranwot. Kailangan ng promo. Masular, point of privilege ay pampileo po na sa floor leader. Kalangan Speaker, nuwa, iman pilew sa karamot kasambal wo so peki challenge kak suspend order of business. O keti pacuoti apali ng basic payo may ipil calendar. Pwede yung sansal, mayor, kamakito, umiya karyaman pak, dahil katkatyar, paan ng basic payo, yung bill calendar, o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill Number Babki by Sexilu Lion Sexilu Legislature Draft 1, a bill for an act amending Stelo Number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Iniwatawat kayo. Kailangan, iban po na sa Chairman and Finance, Senator Joseph. Kalakanan ko may Mike Speaker. Men, piliw tula po na itungol sa karatan wow kapasabat may patsuon uyaya. O ni wow karakarak, kamakit kumumot ka sumbawalwat sa ilang kakpukata kataropo iyo kamanata. Makoneng, liwatawat kayo. Kamudahan ko sunod ng papagpapasik silu, level niya resik silu. Pagkakariyaman. Kariyaman. Saan siya lang mga kamakito, dahil gan katiyang nan. Maasa na pen kamumutangan ko sa net papagpapasik silu, level niya resik silu, LT1 o kamanatan watawat kayo. Koros mautrong kamakito, maasa ni uwang maasa ni show, kamakit po itar, o dahil katkat nan maasa na pen. Kamuy, Senator Joseph. Kalanganan ka mo Mike Speaker. Ni Mojamoch, yay kamutangan ko sunod watch may masin pa uyawiyanan. Starting committee report ng Pelim Pukurisak Riyaw level niya resik silu, magtay ka sa bulman kitar. Me bahan kamanatat, wan mo niyo patso wan salar yan walikit. Wan kakitapon. Pwede sailak may sabon machay son patako son totokin kan pan kamarain pan uyanan wan kusay. Ranyang chuweta conference room at katan ki MTech. Ayay mas Mike Speaker. Motion and close the page. Kariyaman, Kailangan ang kawewas ang Chairman and Finance. Masoto kayo naman te kalalabak te kawait o kamutan ko sunat mamiya ipan po na sa kamugat mamiyayar dahil ang rutung timasin na pen kamutan ko sunat wot. Koros mautung dahil ang rutung timasin na pen ko sunat pap ko pa isak silu laban yari isak silu LT1 masaniyay
uang masa ni show Sansal makamagit po itar o tayo tungtiar masa na pan kamumatan ko sunnet. Koros mo utung kamumatan ko sunnet pap ko pa isak silu laban yari isak silu LT1 masa ni yay uang masa ni show kamagit po itar o ranwat tayo kamanalar kamumatan ko sunnet wat ni watawat kayo. Kami Chief Clerk Salamat, Mr. Speaker. Masalar ay pan po na sa floor leader. Mausinin ketiang ban nampai sa kuno may irachoro the miscellaneous. Mia karyaman pen pakpakwo. Yeah, man. Wagi mia karyaman pakpakwo tay katkatiar pa andam basic kuno yay miscellaneous business. O iban po na sa floor leader. Speaker men tor ay wong na sa men Speaker. wong irachoro. Kailangan floor leader yield floor ng Vice Speaker. Kailangan ng kami may speaker ay tungal iraturor ang ranwat ban pit makit kasampale wa mawa kamkubra wayan gak uya ay tungal sakaran wow pwede sa pulmami ang tungal ma piluwar nan wawa ang ban kubur Pilihan sa wata kam kubura, wayan bilgak tungalan gipaya mau, en gak pelik ran mau en kapeng kapai, ang ton pay korus, me sang pali masa patutuang pali kapi o taululi likin kalalan ton pay, ay tungal ran mau en kapai. Prodonan maluwad ay tungal waban kupromi main speaker. Uligo wow floor ay tungal wow ang Riyay Honorable Senator Scoros uligo wow ang Coach Riyaman mayang supay uyalamalaman man sang ranwat Mr. Sonever o Miss David kalangan may speaker iratoro ranwat iman Padawan sakara ko mamutuat. Puengak sansal nan record kapeng. Walianti Madam Chair. Movig Moya Chairwoman and Kitty Delegation, Senator Daniel, Senator Latorre. Puengak sansal ang mamutuat. Ran kono ba may speaker. Puegalu kayo mamia. Mia puiniyo me. Sang ni mong yung mau kakauta nan wain kitri o katan ke pinuat Kaupalgi Association arail tungal kairoir ang tatak irariyaw kayo rangak kamakit uyapan kawait sausatakan ang tama pan kak sawasa uyapan tantaro para mamulan mam o chongkan me bangka kutungata men korasan kanan palieset ang ni makalagal o irakan me iral kakuya pinwat pil niyan sa wata pinwat pan ewang rail so matakan enkak kairong uyapan tatak me bangkak sawasa men korasan kay koras mangi isuwat Ainan nan kelal nan mamasan amoy ni tatak ekis sotong puyan sawat yay put security mawin pon bay utananane kalmangi mun mas lel saben may niyan so kapalan rights miya makaran yang kulkul pasang nuwasan business kan aramas lalain pweg rights ayatuan ma climate change pan kapaleta materialize kan magdaliang kalala kapay basang wilikikan yapan momen wen pompe yapan momen irelakan cara masakan magdal wululian ni pugin mo ra ko tau tapyata rail totok Mr. Speaker arail kamagit kayo awiyawi palia bailong ratap kita ni masanin pompe yo makasampal patangal en taliesat patangal yay matongan
maray neo may rail sauset, irail sau palakan kin totongki, puen sawasa ni moketin marayin lalapakoyo pa na. Ilamalam sigay moketin masan tail pakitoyo, patangali masan en ponpe. Irail patola nin sata o motong. Ni irail purolong, tiran mom sa irail punangan po siliakan mauya motong with Mr. Speaker. Regarden tamiray kalawati barwang kami lewan so apan sansal pan kubromi. Ab may tungalan kinan kaping o walian te talaga sinun kiti. Yakin malawlaw kubukuburan kapunglan. Tamis say karail kan Mr. Speaker. Ele po nangan paun riya puki. Irail patawanong nanais. Urapan sawasaki roson imoni. Pang pakatartong. Jail. O luwakan pan katungale Serena School in Wayne kiti. Nanan pa Memorial School. Ibarawan kilaleti cocokan te paiskan mere katorela penuya arail sawas. Ikamela ma paitan songon puin pukat pan miya ponpei. Asongon sawas todo pan miya me pan kan kopriya mo ninto na trail kan masani ketail men ponpei. Is ngay men ponpei. Kubran kabungala lutan pan iyang. Sangni karaba mesansal Mr. Speaker. I men kasalayang kamu ay tunggal kapeng. O man yang painong matamatawan. Irail pekat me kubukubura en kawata puin kasambalwet. Arail kairoir en posan gemongyong. Ni arail pan totok. Puen kak poita arail oraman. Ay kamelilan ni pan magmagduay. Pelian government o pelian sawas tegan. Kak sawas-sawas kirail. Puan oraman pekat terpoyak. Iman perang. Waya kapengwat pagi omegak maidam wayan kak walian te talaga sinung gede sakarki pan kubromin ang rail all oliakan mak tabiatar pinwat labin masan kasampal kaupalki maur anuki o kasampal gini pung kairtaan pinyo aramasaman tawayo aramaing speaker nuwaw ay tungal kapeng sapal pan kubromi o pilman waya kapeng lal ang Kaubalgi Association ran sakaway o sakatiyang tatakan kapay mapang konong mauran aramas kahit yung trang wing giti abang wang tonpay o irail men kairukan ng tonpay. Kalangan may speaker o Honorable Senator Scott. Speaker. Kailangan ng kubromi pa speaker o kailangan ng queen na kami tsaka kita kailangan ng kubrail. Speaker. Me at a point of privilege, kami Senator. Kalangan. Imingkapinggiyan kami sa bumami. Masa ng kasama-sama kami kaya ulang kaya pinwad. Kato kaya umpay po. Minpatawan wang kami wang vice wang floor. Wang yang ay senator kang korus staff kan o korus mayang patang tribe minpatawan ta kamagdiyo kamuyan lagi kamtin land rangka kan kasaya pangin ki opsin sap kasapa-sapa susungin sap nan wendu saptakay o kasapa-sapa ala Chan salamau pek Takawait sang Senator Edmond may pagpagi sawas ang susong taan wasakan ng Wainu o miya karyaman pe sansal makamagat yung mo miya masan pe masyote ay may panuyawi pagpagwa pa na sa ina ang kamitian siyap o miya time frame in pagpagwa Senator Joseph ang kakapurupurto ang show karwaro alangan Masyular ay po na si Senator Abis. Kalaan, Mr. Speaker, maway ay itong aluwang. Wangkin kami, wangkin vice floor leader o yung isang kan chorus. Yang aki staff, meron wangkin yang bilpat yang train minsangot. Mike Speaker, may yata ka magkat
Kemudian kak reassign Governor Communication wano serot payu tas reject silu sang ni info o koyang kamtin public works parang kak taulan anarpo. Karyaman. Kailangan Leomar state number communication. Communication wano kip tayo labanyal reject silu. Kailangan Kailangan pagpagyo masansala sang Senator Habis communication wano pukip tayo labanyal reject silu and patoyang committee and PWTC. Speaker, Hey, na Mia karyaman ben kamagto? Karyaman. Dahil sa bulman kita, rok tayo kat nan masyal ito, ipan po na siya, Vice Speaker. Kalangan speaker ay tunggal sa karmasik moin ansaw kam katlaki ipatawan mo acting speaker ipatawan tiyang info karabayo kairo asan salutom Mr. Lawrence pan waliantar ititan Mr. Ligorio ang boren San Pedro arboy motion mamiyamet ni communication wo ikapinggiyang vice chairman po yung kaker painong kamatian tiya lang po yung say kuliyapan win ponpe nan Pedro Ansaurere ekonong ralian apali o kaway toto isme luma Mr. Lawrence po yung withdrawal Mr. Rigorio aktuala nana apali Ansaw matang ay tungal kapingang vice chairman and PWTC po yung karaba masansalo i kaibil patawan kawewe tama karatay patawan kiyang info. Kalangan man speaker. Kalangan Vice Speaker o iran kapatapat mga masansala sang Vice Speaker at ito ka kamagito. Miyata masan ben kamagito. Motion and Masyalar close. ay ban kamuy Senator Movic. Kalangan Mr. Speaker, moin ay tungkol sa karatan kay Buniwawan Batangan to tama tiyong komtiyong kiyar. Ngungun kamu Mr. Speaker, Vice Honorable Floro, Honorable Senator Kanko Rusia. Moin communication riyaw pato dito sang option gopna. Eu nominate Mr. Ligorio, eu nominate Mr. Lawrence. Or nomination riyaw what separate? Ari Silico me patro multi-line so what communication 60423 tame uya communication on katal pagkatailan we welcome a rescind the nomination in Mr. Ligorio or Lawrence Thailand apali arya imemen kasaleta po minus 2 yata may ko try po po just for information recent nomination topic nomination o Kalangan masyalar masyarape ay ban tayo rutinguti masyarape niro masansaler o tayo rutingutir o kamagat mamiya communication wana bukipayo labanyar riyasak silu and assign ang PWTC. Koros mautung kamagato masani ay uwang masani show kamagat paitar o communication wana bukipayo labanyar riyasak silu assign ang committee PWTC. Privilege motion, Mr. Speaker. Kamuy Senator Ned. Murina trial kaula, trial Corosvia State Senators. Metmakiyang ekis leeway and kagulian the Speaker, Vice Speaker, floor leader, Honorable Senators kan. O waon kiyo kasamo keton supplement pon pe state karyawan kabina Honorable Francisco L. Ioannis. Kaya katukiyang yung lapit yung rin na pula po. Kalanganin kumpuramoy, Senator Ned, pwede po maangi masansalasang kamoy. Kalanganin kumpuramoy, Lieutenant Governor, Honorable Francisco Ioannis, pwede yung mayangkat o pati yung uyakupuran rangot. Kalanganin kumpuramoy. Masyalar, point of privilege, ay baan po na si Senator Perez o Iratoror. Kalangan ko Mr. Speaker. Una iban yang patunan ansur rotoror kayuman patuan uyai jon sakardan kapeng wawan kuburan samaran kut bagi kubur mau
nir me chansal when a man child chorus child gak yang chuan sia jabal me roson ke lail kono tiran wood idongol wa ban kubrangui speaker vice speaker floor leader or honorable members chorus we will men Wawat and Gak to Railgun PB and radio, the social media Ranwood. Mr. Speaker, I told Tirotoro KU, Evan Pit Post Office. Ivaruan, my post office, I will ban submarine national government. Of Megan Yantatongi. Post office would ye sabon matail constituent in Pompey or Bill Rail the young Quakeron and Wayne Pompey. Ibaruan Mogitium Viawi post office and Samalar me Ibaruan Paki right to the talk. We get on the tongan Irail Patusuatian Irail Aramaskan with Batulang Ale right on tip show, customer gun, main Pompey. O Ibaron Mogituat should have a drawing police can boygi. The young true and Kabalwood, we are all in Pompey, or resettlement. Paduan police, Abraman and Gaksansan and Wewe, or Ibaruan Walian Rail. Allowed in Armas Pugat, Irail Potosang Wayne Kitchi. Irail Puriamaiki, a Bolben was accepted. Mr. Speaker, Boyagi was accepted was an appalliated to show or Palian. Yasham Irail Patola, or Paduan, Alia Rail Goyakan, Kaita Chorus Makoyan Rail. Irail Purala, Puranga claim Luakan, Padasuat, Padon Way, Rawiang Rai. Ibanship Padawan a radio. Awi Padawan Padasuat. Aramas minute, Muya Padabugat Kak, and Lokoben, Olan Kusunet. Sangni Karbawat, Mr. Speaker, Shirabadawan Mania, come to Makai Konan. When Badawan Tagi Komianga assign appropriate committee and track Wasakishu or Vilyangagut on the Tonko or about Kido Niansho Matang Ma Konokonanga Child House Post Office the show. We have a moment. Shabonagi Shap or Irai will count Aramas or Engak Paduan and Rail Song Padu Shotomaukat. I met Kayu, Mr. Speaker, and Padon with a Komogit. Kalangan Sansalang mo Komogit Memiye, the Pitata Shapisin Post Office. Koros mautrum Komogito, Masani A. Uang Masani So Mia Masanabe Vashote, Iban assign on Committee and Chayanko, Puanapali Anan, Tepakasampal Masan Salachang, Senator Perez. Miete, Retoro, Komi, Senator Perez. I Padawandak Chilgo Yume Addressing Komi or Bill Chairman Committee Shop Governor Communication then the Wanabuki Riao, Lebanian Research Chilu. Wigi out of an Chilgo what Sairata Bill number Pabagri is a Wono Lebanian Research Chilu. I went Badawan, the
Speaker Angak assign communication what from committee in SAP. Essential men communication o governor's communication human. Hey, communication number one of Guriao Lepinel Rizek Shilu. Limab Kuriao, One of Kuriao, Riesak Silu. Parani info. One of Kuriao, Lepinia Riesak Silu. Mia Kariaman pen kamagito? Pagpagtaro Kariaman, communication number, governor's communication number one of Kuriao, Lepinia Riesak Silu, and assign ang committee in sharp. Siyang info. Koros mautung kamagito, masaniyay, uang masan iso kamugut paitar mia masan pe maso tray pan pona sa kamuguto tayro tungtian masan pe o kamugut masan saler alayanger governor communication one of Kuriao Lebanon Riesak Silu and patosang info o patolang committee and shop. Speaker. My Gologola Speaker. Kuburay pan pona sa Senator Walter. Kalangan ng kapromi speaker formak chairman ng sahapa ito nga lang isumet siya kalangan speaker muna iban yang pacho o iya pacho ay man pacho yang pagkita may ito nga sa karatang kay paniyo wow and pacho makom siyang kiyar mo dapat patar nindang kaprato ng wasang uya laman naman Mr. Speaker ewan kong kami ewan ko vice speaker floor leader honorable members kan chorus ipacho yang kami speaker o leadership in legislature ng siyak meron kasama wan kakaton karyang kapina yang aga Mr. Shaniber o Miss David Speaker ay chunga dira choror pampacho paliriyaw kayo ban uya kapeng kiyang kamuyo the state rung sa kakak kupurmawo may dayan walyan chayla o yang pachang Young Pacific Leaders Conference Mawiawi Washington DC ay nanay sa West Melel o Melel Kamagitan Compact pwagi Sainzal me palyan nagsagatif sa lar compact bambachola o say kutan nak raba na plus kila nan US Congress so main kamanaman bang uyaw ni mun July may siban sa pong chara panut tatong October kola kalangan ko mo speaker karyaw abang pacho ay chunga dorechoror bambacho ni Oversight Authority Sainzal me legislature kamanala one morning is me banuyata sidewalk yo naman 7 stars. Ikabanggiyan legislature isak pwede ko purma me sainsal. Speaker ipachoto namang isang na yo mur alo naman sidewalk ko. Sainsal me tamak check kamanalan nan kamumataw speaker kahit iki scope of work mo. Ari iklang moman memya shortcut uyawin. Kahit ik lang kamanata morning. Contractor ka bang yakin sinarive. Rimay pa kay speaker makomkak kapkak yung public works ran tatong kay Oversight Authority o tochuk yung contract watch chechan mabilmonia chika public funding makat speaker isa po machay po ko oversight o nga babukat sir makomkak kapkak yung public works oro po watch kito nga iso karwaro po ako project ko tanak lang ay may pagkakaroyaman Mr. Speaker kalangan Utan kaktaulun wagi miya kamagito miya karyaman pe Speaker ban pona sa kamagit mamiya koros mautung kamagito masaniyay uwang masanisyo masanabe Motion and close debate. ma short iban pona sa kamagit mamiya tayo tungtiyan masanabe ni Rem Senator Walter o abana sign ang committee in PWTC ira kasampaliyo masansa salamat o bago mamiya ang kakreporto ancho karwaro nakakpil ng special session mo regular and September after mahal kalangan kamu Senator Edwin kalangan speaker ay patayang sa pulong sa kartaan kay kuni wawalap na biyayar melal kan kamu vice floor member kan melal ko parton melal karyang kapanaw o yung kan may ang patayang tayo may isang ranet Mr. Speaker even patawan mo yata kamu ketiyo assignment mo kan kakan toka yaw committee in health kami even patawan main essential mo me abulban emergency melalong outer island ka
mo mia mo gadio me uyawi anso ke samalar nagaran me emergency ong tagan zabwavuk re ijuta ba tawan ta me uyawi me kapanlan komo keto uyawi re tina government lisian ni diglai sabungala seriga me urla ta me kasambalo main mo keto nagir mo tami human trailan kak and sansal yang getal we have been question tibukat ananen enagi sobal kan ini berandri report ki ong ramas me tagi abal bententis amaman amet takpan emergency me pit maurin ramas amon me bil kagadami eksin sugau tilon rawat sinceramente meno bangsa tu tolul langat tiaran ono bangsa tu keran ono ri red main ongia kesambal bagi itu bilman EU emergency murun met songan kamu ket puka beliau yawo yo men ramas toror bil sapungal sahabat mau bu ramas bang call to 911 ambulans tang aung nitagaya melel kamu ket kin agis buya panap imen bagi committee health and kak track buya pan togo tamel tau tam Department of Health ban we are berangkat kamawi la we have atail ban respond to yang someone emergency to it mekat remelen we ong wasakan me udan tosang udan kala pintu peyut re ibaga kariyamen San salamo pagpag mamiyo kariyamen me pitata melel pinakap men me chansal nituan kawait me chansal sang Senator Edwin Kabinsaledala morone neidringlar edungol serikan o kapalen shawash metokai sote itar rekamitin tepol shawash ongi mon sote itar sang palian health ari kamaguton toka kamitin health koros mautung kamaguto asani ei ika comment kapate yang tentalan yang ala po sebelum kuasa pak lemau ni siop kas sebuah itila ibu aku makarong wia mak kamen men kapat pate kalan ma sote ire metok ire wo aiban rule me kamagut me sansal sang Senator Abis palian health me bidada dental and bil padreng iran kamagut masan salian o koros mo utung kamaguto masani ei o masani show masan be Speaker. masotre mabitata irawo na kamui Senator Ned Kalangan kay sabala itong sakaran wow. Floor motion wo. Floor motion kasambal. Mag-trial and ngongata o teakata nintuan na trial katinuya ulia panaramas. Anso me iyang patatong pinin ko Senate rantriyo. Isiru patron why? We neksang Lukop Elementary School. Ayime former Senator Pereran me anso at uya karyaon kabana. Lieutenant Governor Honorable Francisco L. Ioannis patunay may patagiyang iyo ngay kuliti tama-tama ang lalamet may esa po nga nakapong isa nagiya katagad ng calorie ariyat patunay may school kita sang ren all one life to live sudah patuan utani awe ay tungal kawawa na magil
me ya seuta sota bil spare taya betu ada taya betata ban mie eri puratong ni ira kasampalawat iman patron kapatayang deadline next week sudah bansa next week report back and we warrant calling special session kumail leadership malgatun call special session kitrail ne ternok Malaysia mepit mau eri tungalan kapatapat mo mai Mr. Chairman Vice Chairman and Committee and Rosan mau kitrail ngongata imi men patron kapatayang utungata kamakit memye angi matak igak ngi matak amau pakai kalangan Chancel amendment in motion or time frame and me and kagan report to ni Anshu Karwaro. Speaker, Hey, kamu. moin Tayo katan ay masan pan motion no. Hey, Wagi apit maur may kon makasampal kamguru ay tungal wow sa pal. Moin ele apano tung melel may kon makatay song kasiko paki. Niyan so mel panger apan recommend pagkatay pan pamasan niyo tung ni men baitai. Area sansalme tay lo lepa teman-teman tawan lo lepa kata-kata ki abot rin soap kan me parbato taka-takan so lady min total mele lady pon pe enutan fully operate by the state government kak tatok pagi pan sector ang ni anan open apali rakan koros apan sa kabaranap kay utanan tan war trail pagi sangon karapawat wasapan santiya ba emergency an makit kay sudaban pagbagi route arimain kamti pan trako proto bil kamti anane truck mawiyam mo so bil ko sang niksin stipend me parparo yon tonto tangkan so no butitik song kaya banana combination po chancel tuk tala pali ayu tung melel kamakita Mr. Speaker wengak sa don sampel ka kalangan ng kamu main speaker kalangan ko probably Vice Speaker hila kasampal yung me. Yang kami nilay ko mo primary reason and kapal yay men paytay. Area ilatrekan me bil moin bangkak katirak tabil bangkak kan report to sang committee health. Speaker. Aratay men pagi committee and kak report to Anshu Karwaro. Miyete masan na pinero. Speaker mo kailangan speaker min kapatayang tramoin issue may songon patawanda mungkin sup kau momen kau neptaran masel tame resito masel kian so me kau neptau mieu mo iwasa me aramas bagi magdailan wo ke ma tame le ta kapan lau mo isuta mo dai banguya yang tami ikin kajombal ke nian so mo dai ban to lau ya oversight on sona pabuka murmuriyo la kampali menarama store anana sawas response nianso me uyawi agdailan respond agay di agdailan emergency miya agday bil tronda tonga bil uyakin senarailo me agot sapung sudah mo driving uyayang dai suka kaprata me tami mengas mi gasombal ki main ong iramamiyo main ma sarabino lelda don manuni abudana ba maurla buagi papanseli I realm it's not about transportation is part of it up ong instance umon masup kaunaptaran masala ite tame kapan kisang niyan so meutan raba maselo o lelang ni menjango kalin menjango I wasa mi sita bato ai met mi men kapatayang tropo atang umon sudah so apong tame mi utan so kaunaptar ita resto mokit in time po en kak lelang mo palita kalangan kalangan Senator Edwin Masolar Aktual rutin macam benira mesansal, ira kasampal mesansal, o committee in health and report to soro panda sang wikeu sang ranmut. Koros me utung kamuto masani uang masani show motion paitar.
Essential may supplementary uya kupur pani titiran Speaker. Kami report speaker pan call special session. Speaker. Kami Simo? Kami Senator Movic. Kalangan, Speaker. May ninon ngil juga. Kalangan. Imen uya ira choror yo. Monam tangkair session in ranet. Porque I kamelele me ko sambal irot po ketail kun pat pano wasak set pat patuan pano temas mamasani pano kairtan way ketail koros way keme kairtan way pulisang ren business kan ni raiken point tax lablaut o mia miscellaneous communication yung mapatulong mass riesa kisu 2023 Sangren Chamber of Commerce communication 274-23 March ari communication what epitata Chamber of Commerce pagpaki office space puran kak tatong ka puran kak yaray tatok niyaray kan bulbulyan business kan nan win pompe yunsok. Communication what pangkay ikamil na Chamber of Commerce to yung kapna communication what patatong kapna o pakatartitong speaker. Ari iben kami epakatar niya wiya info. I mean kami na sainong committee na renti puran kak to kata pakpak yume warailar yu yawisan Chamber of Commerce puran kak ale wasamera kak yaray tatok puran kak sa wasa kairtan payen way magtayken kotpana te patapana wasak trail patpatuan te mamasa ni panay sa ukaros ari met may men wiya kaya iratoror kalangan Yaman. Essential ang mga pagpag mamiya communication number yap kisi saktayo labi niya riyasak silu communicated to sa Chamber of Commerce ni Mas Riyasak Isul, Pariyagat Riyasak Silu, o Padro ni Info, and Padro yung Committee in R&D. Karos may utong kamagito, masaniyay, uwak, masaniso, motion pa itar. Speaker. Salar masanaban ni Rawa, ipanratangati, o tayo sa bulman gitar, pagpagmante. Kami pa speaker. Kalangan speaker, kono yan privilege apo ikipan ratoro ra kamoitang yan gak ponasa manolan wain kitri olga sampal. May former Senator Erman Semes mabil kabingonat kinamataon tet kitri. O iyaman mabil kanyang wewe kairtan paliyo makasampal po kaya pitata paliyan. So pa ite business Chamber of Commerce. Mandalang gak kasamo ki iyaw lobolobon mansang ranot. Kalangan Vice Speaker Michael o kung mangi mamiya. Kalangan na namatawang tet kiti. Pwede yung kat patayang uya ko purun rangot. Kamu Senator Joseph. Kalangan Speaker ay tunggal choror na silikis riyaw pa dyan pagpag ayaw kapeng. Kayong pagpag paan pa dyan nagkamakit o yets mo mo. Miya, masakay na way no, kailan yan. Benta sa makats na pilu ya karakar. Kin karata po unal. Essential magchay abjen oneta dalen way pakunin pompe. Dari kay wasame ononta pilu ya karakar lalano. Ay kamel me apa watch mo na aplikapa pompe yung siya. Imakareta imen ansugo sa tuyata kamagitiyo. Mumodwo siya nga kilaki Public Works Committee. Dan kakayo yung obsintiya na yung obis kan me kakan syawas. Dan kakro pata uyape koneng kay konengan uyawi bangkak iredi pilan tayak karala punal. Itaki win ponpi. Wasu juga jaman cai pano neta alpuka cha pil uya karagar. Mutua cha cai gas kasela sis. Umurin shompare riawa pa wasa buka ba beli won. Dari men pagar ya menong kamagit kay. Kalangan Senator Joseph Ira
takamagat kasampal masansala chang kamui. O koros me utung kamagito masani ay uwang masani so motion po ita miye masani pe. Masyo tayo pan po na sa kamagito tayo rutungitir masani pe o supplement kitar pagpapagyo masansala sang Senator Joseph o abanasay na ang committee in PWTC. Kamu Senator Joseph. Kalalan ko mo mga speaker. Karyawan na ito pagpag tayo choro repit. Iramesan sila sang vice speaker. Repit pain sa kachay, the pain ko na sa chay. Ikamele ba miya tatawakan rupyo me pitata food security me sa pumachay kampana renti patulala ay suwach. Umay panso sa pacuan siya pong reports iuteriyaw pacuditore chay. Ermoin en kakalupa reports po ma bumuat kakilaki committee na renti and juwang kampana renti o renkak brief the kasaleta status in totok with yawasa pacuya. Pagariyaman. Chancellor mo kamagito pagya chancellor me miya kariyaman pe kamagito panasay na ang committee na RNT koros mo utung kamagito masani ay uwang masani so kamagito po itar masani pe Motion and miya close debate. kaway chang Senator Khan chairman ng RNT. Kalangan speaker wow sa pal committee ba na angkop ko katokan sa karwaro report kitong kachkach sa karwaro. Kalangan Nanin kumpura mo Senator Walter Masalar ay ban po na sa kamagito challenge utung ito masan po sa bulman kita o pagwak po pan asay na ang committee ng RNT. Kalangan miya Cumulative action na Additional Mr. claims na Speaker. nila. Privilege Kamu motion, Senator Mr. Joseph. Speaker. Privilege. Kumpura iban po na sa Senator Joseph Floor Leader. Kamu Senator Joseph. Nakalalan ko mga speaker. Speaker, ito claims sa kala baan pa ito nagkapin. Kuya kaya uya claims sa kala ranin sa machay regular. Child susupay. Sa pun machay siri kay pan kasapun. E makaratan sugot sa sabihin uliyan di pen ngayon ito nga sinpanay na itsigit-sig. Uya ito nga sa karatan congratulations kaping. Kayo toka no na baba. Kuya ki apol marawiyang sa pulmaray siri ka nalatara at pagkakan kakasang irayran ka sukul dahil kamaray niyo o sepulta lang na niyo tak. Itual congratulations sir Karusia maban ka sepultara so bilang aki. Itual congratulations ng sumbatangkan. Sumbataka itigin totok mamal. Hari even meron walian te pen ngayon itual sa karatan. O itual benene yo uya kapungwat. Ong Karusia benene chung school sumbatak. Upumpe yun siya. Kuya kasabon magtay bakit lalan. Kalangan may speak. Kalangan Senator Joseph Floor Leader Abram. Kalangan speaker kasabal ay tungal sikaran wow. Speaker kambal na sekretan kapesawat agis pandala mau pan mau sang so taulul. Iman pagita ban buran mumot kasambalwat Williandi talaga isininnet o pagkailan ka kasamo Keto de Pacuton District Administrator Honorable Edgar. Labol. Kalangan ng kumpura mo Floor Ilan Leader. kapalabat, ulit tibulok. Kung po mangi meto ka District Administrator. Kalangan ng kumpura mo kakyang patriyang yung kumpura. Kaya mo kamalto mga speaker. Na may kumpura pagpaghiw sa Vice Speaker kailan kumalti sinansyo kis. Traiban kumal ansyo kis. Ngayon, kalangan speaker.
Iratoror ng base of Mono. Solar Iratoror sang Metrikan Moneban Ponase Iramachanchal. Senator Excite, Pamgubura Senator Edwin in Bonasama, Senator Excite. Kailangan may Mr. Speaker, muna pachay sa katang kay Bunawa, pachay ang makasakara nilang. Ang ko mo Speaker, Yamagchi, Vice Speaker Michael, Floor Leader, at sa napramo, honorable members, kanong staff, o karusin, mapatayang chairman so much. Nung nga chair, pagpakan floor motion ma Senator Movic yata and report nan regular ma petita Uniyo ma World Bank itoran Pompey State right estimate mo 3,000 some cough syrup kay sa palila karong FSM site furnish kay document na pan support karong rin pagmago extension tama Senator Movic Pachuano ML pung ma unikaw hard hazardous o tanakapar o pagkaryaman. Karyaman. Chancellor mo kamugot memiya pagpag assignment me patrolang Committee in Health me bitak of medicine sang Senator Movic pagpag an extended lang next special the regular apan pagpag maiteng ante report nan regular word pagran word uya kaim sakpan ran kalangan karos me utung kamugoto masaniyay uang masaniso kamugot po itar o kamuy Senator Loyola. Kalanganan kamu Speaker. Ito nga sakaran kay po ni Meldang ang kakatang sakul mangudang utungan matiyang kabaratuan ng masami na malam utungan mga din kamuy. Ang the Vice Speaker floor o yang ay Senators kan paros nagkayari orang. Kubilwang di rail ko yang katang child and gallery uang ke men Bombay Chorus pete yan men kapese kan episode pete yan men kapese Speaker e chungali ran so what about pit yakis peyan tama Senator Joseph Senator Metra pit asyong palpen and gapsansel men an wainet na uyakar pa dan tian katol lap no moreti uike uriyaw sa manaro biir koto koto pe dari iban patone 2 met ma soto koneng PTA yang kakan track tamaka piyawi o iban bagi kamtian public works dan patroyan dan toko o ewang PTA wan kang paros yanan parwaro wat kuegi ye yanan wainet ye kuan wainet ditandong pil kabadayang mo pil
kupuran wainat pilkas kasibete yat makup wainat na yang ala kabari 1 million pata bentuan elen wainat sang kurusin tawan no dan tila ni kurusin luga saya mekot yo potiang nanan dari pem wainat pil deserve sen bil way ki yawan moni meluan sang nan 1 million mapatota o pagbagi to kupuran legislature and the kupura Cek tama ko naman uyang kukuran mo inat ang kakalata untuk anan pamauna anan na alimat ito mas Kailangan, Senator Loyola, may ito yung motion niyo, o yata men katamen o imen, kalupulupo, pagmamiye, o tok committee in PWTC. Ang kakan rob, irakasang palagay masan sila siyang legislature, Amelel Senator Loyola, report to nan momotwot. May kupura po ko miya motion niyo masansal tayong ruting ti daran moleti try kombal
Tamiananen Totola Dr. Komaldir. Dahil ba ang patroni isa ngayon kamugito? Kailangan Senator Edwin, pwede esensyal mo kamugitin ran waleti e withdrawal raktail katkat nan uyakupur o iban po na siya Senator Movic. Mia ira siyang Senator Movic. Kailangan speaker mo. Dami men kabatayang dami sansalasang rin Senator Loyola ng Kapanong o dami Senator Joseph Casalita ng Puyal. Korong yawir ang PTA ran tayo ay sa sa Malaro o aramas committee ka weweyang PTA me kwayon pakpak me lalatong legislature me murisang mimini $300,000 ayaw $700,000 no yata 1 million no $300,000 sa pakpak sang rent dukan malapin Commissioner in PTA mo lalo kan malaban Wayne Kitchi. Ari ay sa ume pagpakulala to men pagpako men kamakali al buyata warawar po yaki tame sa salasang Loyola e Joseph. Ari ikamelele me kita istrukak monitor an PTA o implement an PTA tatok an sa ukoros. Ari tame banuyawi ko raban bang prong korong ay ray long tamu yu yawi ong nitotok mer tabiatar abutan ni melelo inspection in project in PTA mo yaw pweki tiana ya buya alati yung fund in 1 million no I aray ko I tianay me bang ko inspection matotok maro yu ya pung o meet standard in ya ari kamelele meni ay sa ume songan tato bukakan muyawi o office mo bukakan inspection poran kakrop mamelel tato ako yawin yung pungap sa to yaray po tama ko nang trailer muyayan songan mo na office to eto mo Pagkait ka na natin na rail sa wiyaray po ang inspection project. Ari ko sampal kita may sansala sang all riya mana pagkait ka kitail sa trukak ay sa ukoros men wiya kitail sa trukak ay sa ukoros kitailan wiya ko ang isme utang ko nongan wiya po kami sansala sang rin wala kami ban wiya me uyal te usangan to kan meet standard me utana nanen en mia ari PWDC ban ang puko putolang nan korong apu men kasaleta makaite ke no tin rawa parata apu ki agency te office mo puko pukon inspection sa to yaray puko ai magtay ko project yang sangan mo munta to ko en yaw kalangan speaker Madam Chair Movic. Speaker. Kung iremesensal siyang Senator Loyola, may kamela naman Senator Movic, siyang siya kalangan ko bro. Speaker. May bitata, muna ibahan po na siya, Senator Joseph, akong kuburama, ibahan po na siya may bitata, siniyang o tuka, puputiyang po, penaynayu. Assignment you, assignment committee in Environment or Climate Relation. Kamu Senator, the acting chairman and Environment or Climate Relations, Senator Loyola. Kailangan ng Speaker kaya sa balay tungkol sa Kartanwa. Speaker, ang suksyon, patungan lang kumukit tayo na kapantela, kapukoma, patulang Committee on Environment and Relations. Nagtata, floor motion yun, patulong sa mga Speaker. Right ko, napol ka ni right ko, nandayang kapal na ansyo masiyang lalayang pondo. Ang kapsansal makaitagan mamangal kami niya, aksyo tutok pa na nanpungan committee o tuntatongkan mo. Ay, mag-speaker ko, bro, tokitariyan. Sansal kamagat mamiya, pagpapiyong sansal asang Vice Speaker, matoke, tama sansal asang Senator Loyola. And kagan extended on next special session. Koros me utung kamaguto masaniyay uang masaniyo kamagut paitar o assignment mo pa extended lang next session and modern ranwood. Mi iretoror kamu Senator Joseph.
Alangan speaker mo men saya raja kamu ket me pacuan uyata o men pleu kalpa inangin kamu kito. Isu uyata kamu kito poen katek to talk. Kamu kito intent jalan saya kata problem me. Tan kacipin ngalangan lapil kus-kus ta ponai. Yang mana cai pangka kau. Di nonten ay chungal kamu kito. Ma cai ka kapacayang lapaka poen ka apali inangin motion masyadong siyang Senator Leola wa ipil man yang uchungata. Wanso mabil kun kocho apul waya kaper ong jangan waran dansa. Safety or preservation in sapul macay lalap million kay chay kin ono nan karinan par koros. Aya ka sa chay pa no na ma ksin problem chukching ka susupan no po. Napan ito way yo kareta bil kapalaw. Men pleu ka po maing speaker. Isu chuk niyang katik ana kali men to dogma. Konde ngai. Tama nagiya. Tama men katikan so waji. Yamu mana chay paka kauti pupangkitaan pil po na lap o makoneng lapakayan so kuchulap. Kailangan may speaker. Chancellor mo kupura mo yan o ikamelele me kupura mo yan. Chancellor o ima kami tipan nanti yang anapali. Kamu floor leader. Kalangan speaker. Kaysa bali chungol sikaran wow. Imen wiyata kamu chailan ka kembal di isang nan uya kupur. Pagkar Yemen. Yemen. Chancellor kamu ketiyu me miyayer o masyote me pan uang ay pan ponese kamu ket me miye. Hamoni pan ponese may kupura ingka kulianti melel kitkan me shailok nan week ayo patrola le tepin uya kupur kosanti wat menulianti melel Senator Walter, Senator Ned, Senator Carl o ngay o mamia may patroan manokela kitkan me patroan absent nan uya kupur kay me kumay katin Kalway Tyler lale menulian keti o uya kapeng ong Vice Speaker Floor Leader o Honorable Senator kan Koros. Melel pilpatre ang staff kan kabunggi yang kumail puki amail ka kan apali yo nito way tatong kan me try show bay nan ansyo masyado patro. Rekalangan Vice Speaker Floor o Honorable Senator kan Koros o staff kan. Ibilmen patroan te me nituan wewe penememia try ban kair sabul matay uya kupur kosan teranwat o speaker pan call a special session chapta niya bang patrola an kakata sansal ran what ko gisawe wat pan mi area mona pan kair tapona sa kamagutwo ko giya sansal me lasin uya kupur ran what I men ulianti option speaker merel legislature o uya tal kapung o option kabina melel option malen kopung o kampakan chorus and Phnom Penh state magineu ki yang trail tatongkan magtrail kan patre yang kin rail nan korong-korong kan mebitata kamutan questionnet or resolution kan kapung ong rail ton tatongkan chorus melel option kabina palian malen kopung o kampakan chorus pan option kabina kapung ong staff kan magineu yang chairman kan o kabayata tatongkan meletar jalan kamanala kamutan questionnet kay o resolution kay nan wuya kupur kosan tuwat aimet may manulian kiti opsi speaker o yaki at tungal kapyung ong karusian. Amon ay ban kair, ay ban pagita, wan paron net, anta kulian kita itiyo. Syakara, ta low, uya sabul matay low. Ano ritungiti, uya kupo. Kalahanan kamu speaker, kaya katun kupura pa na, sakara nilap, ibang batawan kapakap sansal at mail katin law nan kupur. Yet kit sapul mar wiliya pekan, aunan sapul mar pinin kokosan at kaisat. Kairer at pangalu yalamalam kaisa keo, yalamalam kasanti. Kakapeng langano wow sapuleng kamara. Paita koros sapuleng gir. Pasama sorita sa pairer kagatun kubura o nilangyala. Kat kitong git sa palmar
tolang sarawa puan kapil kitpene umot kolpet kakalway ki perpere ki sinselay lao ki tilpan puan ngeubenan an wialamam toror the wialamalam kasanti and kemsaklan puinen ko kasenet case peniran keten kalangan o ang partiyo sakaratan naman imed may wulian kititiyo sakargitan esansal nilang kapayanir o at tungal santos ang kamar Jesus Christ. Amen. Ang Senator Ned, siyang nilagan motion mayor, kaya ran maleti ta kair, uya kupur pasanti kay sa kayawat, karos may utong kamagito, masaniyay, uwang masaniso, kamagat pa itarok, kaya rujung tiar o kairer sa bulmatay, uya kupur pasanti kay sa kayawat. Kalangan ng Senator ko, karos.